One koji budu vjerovali i dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koje dobra djela činio. Poštovana braćo i sestre, dragi roditelji i učenici, vakifi i prijatelji medrese, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da prisustvujete svečanoj akademiji povodom ispraćaja 24. generacije maturanata i maturantica medrese. Dozvolite mi da posebne izraze za dobrodošlice i zahvalnosti što su danas sa nama uputim izaslaniku Resul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, direktoru Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta, doktoru Dževadu Hodžiću, premijeru Vlade Zeničko-Dobojskog kantona, gospodinu Mirzi Ganijiću, izaslaniku Muftije Sarajevskog, njegovom pomoćniku za vjerska pitanja i obrazovanje, doktoru Abdulgafaru Veliću, šefu odjela za srednjoškolsko obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Sejid Efendi Eminoviću, predstavnicima općine i ostalim predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti na svim nivoima, direktoru fondacije i dugogodišnjem direktoru medrese profesoru Džemalu Salih Svahiću, direktoru Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku magistru Dževniku Šošiću, direktoru Gazi Husrebegove medrese u Sarajevu Hafizu Mensuru Malkiću, pomoćniku direktora za đački dom Karađozbegove medrese u Mostaru profesoru Sulji Cikotiću, izaslaniku direktora medrese Džemaludin Čavuševiću Cazinu profesoru Muniru Makiću, direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko, te posebno našim dragim vakifima, roditeljima i svima vama. Svečanosti poput ove prilika su da se osvrnemo na školsku godinu koja je iza nas i to što smo postigli. A postigli smo, hvala Bogu, dosta. U prethodnoj godini mnogo energije uložili smo u vanjsko uređenje kompleksa, uredili smo najveći dio internih saobraćajnica, pješačkih staza, centralni trg i parkinge. Sve učionice u medresi opremili smo pametnim tablama i tako postali prva smart škola u kantonu, a možda i širi. Otvorili smo prvi planetarij u Bosni i Hercegovini, nabavili teleskop. Uz tekuća sredstva u budžetu, podršku Islamske zajednice, vakifa i prijatelja medrese, u prethodnoj godini u razvoj smo uložili skoro $500.000 maraka. Trajno smo riješili neka statusna pitanja koja su nas dugo mučila i tako medresi osigurali stabilniju budućnost. Organizirali smo desetine različitih skupova, tribina, promocija, savjetovanja, bili domaćini međureligijskih susreta, općinskih, regionalnih i međunarodnih takmičenja. Naši učenici ostvarili su dosta uspjeha koje bi bilo teško pojedinačno pobrojati, dozvolite mi da izdvojim samo jedan. Prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz matematike koje je sa maksimalnih 100 bodova osvojila naša učenica Ajša Herceglija. Ponosni smo na kolektiv koji u ovim bremenitim vremenima ne pristaje na osrednjost, koji pokazuje da je dorastao našoj misiji, a ona je jasna. Izvrsnost u odgoju i obrazovanju, jer vjerujemo da će Allah i njegov poslanik tako biti zadovoljni nam. O izvrsnosti 27 maturanata i 28 maturantica 24. generacije najbolje govori 26 različitih priznanja koje ćemo im dodijeliti uz diplome. Dozvolite mi da izvan prigodničarskih fraza uobičajenih u ovakvim prilikama istaknem 3 primjera koji čine ovu generaciju jedinstvenom. Među njima je polovina Ahmed, čija je sestra Lamija prošle godine također završila našu medresu. Ništa neobično, osim što su u medresu došli iz dalekog Portlanda, sa sjeverozapada Sjedinjenih Američkih Država, preletjeli su skoro 10.000 km, jedan kontinent i jedan okean, da bi došli školovati se baš ovdje, u Bosni, u Visokom, u ovoj medresi. Među maturanticama su i 2 sestre, Zahida i Alija Tašaković. One su nakon Davuda i Akaida 3. i 4. dijete Raifa i Rasime Tašaković koji su završili medresu. Maturantima su i 2 brata, Musa i Zubej Hodžić. Oni su nakon Merjem i Nusejbe 3. i 4. dijete Bekira i Samire Hodžić koje završava medresu. Nije
još gotovo, njihova 5. kćerka Zuhra je trenutno 3. razred ove škole, a još 4 hođića čeka da naraste za medresu. Dok je ovakvih očeva i majki i dok medresa uživa takvo povjerenje roditelja, ne treba se brinuti za budućnost naše medrese, naše domovine i naše islamske zajednice. Dragi naši maturanti, danas kad vas isrećamo, želim vas zamoliti da ne zaboravite ono čemu smo vas učili. A učili smo vas onom najboljem što smo saznali iz života i iz knjiga. Učili smo vas da u životu imate vjeru i ljubav i da budete hrabri. Učili smo vas da se ciljevi dostižu predanim radom, ali da istinskog uspjeha nema bez iskrenog nijeta i Božje pomoći. Učili smo vas kako dostojanstveno gubiti i kako uživati u pobjedi, ali ne biti njome opijeni. Učili smo vas kako se nasmijati kada si tužan, da suze nisu sramota, da slava može biti u porazu, a očaj u uspjehu. Nikada nemojte zaboraviti da ste djeca medrese. To je naša druga kuća koja nas određuje jednako kao i roditeljska. Pamtite dobrotu ljudi koji danas sjede ispred vas, vaših roditelja, prijatelja, muderisa i vakifa, koji su vam svojom ljubavlju i odricanjem pomogli da izrastete u čestite ljude. Gledajte, pamtite i vratite. Ne samo njima, nego i mladim ljudima poput vas, kad se jednom poput vas počnu penjati na stablo života. Neka vas dragi Allah čuva i pomogne. Braćo i sestre, poštovani gosti, dozvolite mi da se na kraju još jednom zahvalim vladi Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom, gospodinom Mirzom Ganićem, rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i članovima školskog odbora na čelu sa uvaženim muftijom dr. Menesom Ljevakovićem, jer imaju razumijevanja za naše potrebe i uvijek su dio rješenja, nikad dio problema. Posebne izraze zahvalnosti dugujemo našim vakifima. 2016. godine smo otkrili vakifsku ploču sa 398 vakifa. Krajem novembra prošle godine uklesali smo još 38 imena. Od tada do danas, za manje od 4 mjeseca, dobili smo 14 novih vakifa. Njihova imena ćemo uklesati kada se popuni preostalih 16 mjesta na vakifskoj ploči. Dragi vakifi, molim Allaha Đelešanuhu da ukabuli vaš hajrat i obećavam da ćemo ostati dostojni vašeg povjerenja. Poštovani gosti, dragi roditelji, svoje obraćanje završit ću dovom Sulejmana alejhi selama, koju skupa sa našim maturantima učimo nadajući se Božjoj milosti. Estaizu billah, rabbi evzi'ni en eškure ni'metelleti en amte alejje, ve ala validejje ve en amele salihan terlahu, ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Gospodaru, nadahni me da zahvalim na tvojoj blagodati kojom si obasuo mene i moje roditelje i da radim dobra djela s kojim ćeš ti biti zadovoljan i uvedi me s tvojom milošću među tvoje dobre robove.